Makasalaysayang aldo para king kulturang Kapampangan. Formal neng mi talaga ang santuan ng kulturang Kapampangan o SKK bilang cultural hub ng Pampanga. Ayon ng report ng Patricia Mamangon. King kapag nasa naisulong yung pamangambul at pakamal, king ulaganing kultura, pesnayan niya ngening Miyerkules, June 18, ing santungan ng kulturang Kapampangan o SKK bilang opisyal a cultural hub ng Pampanga, king pamanimuna ng Department of Tourism o DOT Region 3. This cultural hub is not only envisioned to become a physical space. Meto niya pong lugar ang magsilbing sentro na ni pamagtipon para king makasalaysayang gawa o kwento at pamangambol. Sabi ko, biking kultura na ning pano. King kultura, may sabi ang kaladwanan ng turismo. When culture thrives, tourism flourishes. And when tourism flourishes, communities are empowered. Ing SKK, Telakad at Penigobranen ing Foundation for Lingap Kapampangan Inc. o FLKI, magsilbi ang cultural hub ang timong espasyo para king kalalangan o arts, kebaluan at tradisyong Kapampangan. Kasan metong king tagumpening SKK bilang cultural hub ing provincial government ng Pampanga. Hindi ng tama pong tahanan, a place where we can call talaga pompo. Baluda lang pantunan, deta po bisang panigaralan de, kaya katamong kultura, itamo po linyangan tayang lalo at pasiklan tayang lalo in kulturang Kapampangan na talagang mangibabo naman po. Keti, malyari dang ipakit at ibida reng alagad ning sining, reng talasulat at aliwapang artist, reng karelang gawa, iba't king visual arts, terak, angga kareng kwento at musika para king mas malawak ka publiko. A place where we remember who we are. O tangachuta mo, Kenny, panandaman tamo, nangita mo, Kapampangan tamo, kaluguran tayo, kaya katamong kultura. At Kenny, we are free to express who we are. Kaya katamong poesya, kaya katamong terak, pamangan, dakalya pepa prepare na pamangan ng DOT Region 3. We are allowed to be Kapampangan fully, freely, and firstly. I'd like to use that word, fiercely. Fiercely Kapampangan. Bilang metong karengaduang matataga cultural hub king rehiyon, kikilala ning DOT ing lalawigan ning Pampanga bilang santungan o bale ning mabanding kasalesayan, kultura ating atagkil apamana king balen. Makalinya na lakanura ang programa at aktibidad keti king lugal kasan metong ing Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga. Formalize the partnership and collaboration of the provincial government of Pampanga and the Foundation for Lingap Kapampangan incorporated through the SKK. Ito po yung mga activities and programs that for the entire year ay nakalatag na po. Actually, napatunayan na po natin yan sa tulong po ng ating Gobernador Dennis Pineda, Vice Governor Tina Pineda, na ang mga programa at activities nila sa pagpapalagyan po at pagpapa-strengthen po ng ating turismo, ng ating kultura, conservation and conservation dito sa lalawigan ng Pampanga ay may mga nakatutok po activities dito nakalaan. And we have witnessed and heard it from the EVP of FLKI, Ma'am Sonia Soto, kung ano po ang aming mga partnerships. Ing proyektong iti, patunay na ing kultura, mo partining milabas o ning kasalesayan, nune mabiyayang pamana, dapat panglingapan, pagmasabalan at gambulan, king salukuyan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.